Ассалому алейкум, хуш омадед ба канали Лалита Лайф. Ин барномаи Кани Саводай. Чӣ хеле ки шумо хостен, мо Файруд кардем. Акай доди худо, хуш омадед ба канали ма. Раҳмат ки рад накардед. Акай доди худо бахшиш. Барномаи маи хеле ки ма ҳамагӣ саволои мактабӣ метавем. 12 фанне ки дар мактаба фи мегзаштем, 12 та буд. 16 та буд. Шумо 16 та буд, мо 12 та хай буд. Мактаб чанда хундагӣ? 20. Ҳам 20? О. Та 20 ё 12 та, ма 14 хундагим, 16 та хундагим. Ҳам синфи ягим то ҳам чира? 16 фан буш. Даже зиёд. Просто мо ними дарсамон 2 та 3 таш намешид, мо фақат 12 та аниқ шуд. Астрономия. Не, диди. Мо надоштем. Уже зиёд шудем. Хай акма. Табиатшиносӣ чӣ? Естествознание. Не. Мо я да синфи семи монда члемис хондам. Мо ҳамира хай хонда буд. Не дай ҷа не. Саволи якум. Геометрия чист? Геозамин метра ченкуни. Блин, правильно. Мама, как надо. Удивление. Вау! Господи! Реально я. Шокта қалди. Хорошо. Джумла чист? намедонам ҷумла в общем хиёл мекунем ки якчанд калимаҳоро хеле логични ба иш пайваст кунем ҷумла мешавад. Не яки хеле қоидааш намедонам. Подсказка накунем. Не, правильно. Не логика. Логика катиам вай ҷумлаи калимаҳои иборатай калимаҳое ки пасу пеш мебошанд ки чтобы логични бошанд ҷобаҷо гузоришон ай рӯи мантиқӣ бошанд ҷумла. Хеле агар фикри нотамомшударо фикра чӣ хел фикр мекунӣ калимаҳоро иша ба иш мечаспонӣ ва чӣ хел мечаспонӣ рӯи мантиқ. Блин. Рафтем. Хорошо. Алифбои забони англисӣ чанд ҳарф дорад? 26. Хокам аз яташ ақалан нодуруст ҷавоб медиҳем. Хай хорошо. Мо аз як шеъра мехонем. Камакак шад, мисра шад. Шумо просто мегӯед ки амо нависанда шоириш кия. Ҷони ширин ин қадар ҷангам макун. Ҳиндистон рафтан шира мехонам розӣ набуд. Блин. Бидаш. Пипец. Хорошо. Не адабиёт дастам. Сол ва моҳи чанд парчаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон? 27 ноябри соли 1900 чанд сола шуда буд? Недавно 24 сола шуда буд. Значит 24 тарих чанд мекунем? Худ яташ аз нодуруст ҷавоб медиҳем. Парчами миллӣ. Парча медонам че? Конституцияро ман нагуфтесам. 24 ноябра рӯзош. Аҳа. Рӯзша медонам. А солиш 24 сола шуда буд недавно. Анакамра минус кардан даку. Як ҷоза неправильно ҷавоб медиҳем, мо хурсам мешавам. Знаете, агар конституция ваҳдати миллӣ солша намедонам. 92. 1992. Барка камтар хурсам шуд. Не, реально не ожидала, реально кай доди худо правильно ҷавоб додам. Камакак ҳами сол шуда хай. Не, ман намедонам солша. Забули. Не, подсказка қафо буду дар кор нест. Чизе намедонам. Молодец. Илҷа мужико бисёра. Блин, круто. Акай доди худо кадом мактаба шумо буд кадаги? Мактаби Чилди, Новияи Фирдавси, 67 микрорайон. Душанбеда, ай аввал. I think you are. Даже ай начальная школа. Класс. Якым дурада синф чандтон гирифта буде, если помните? Синфи ай форси гирифта будмаш. Синфи ди буд, сей буд, баъд муаллим дар кунҷ девор рост монад, баъд онҷа хондум форсиро. А форси ма вали мачкари буштем. Ганда строги буд, не ки раҳмат ки строги буд. Ман ози ҳарфои форсиро метавонам хонда. Сабаб имнам баъд ҳасни хати форсим хушуа. Вай ин чизоро бениҳоят бо диққат бо ҳусни хати форсиро вай аҳамият бисёр дорад. Мисол агар ки метавонисти хонда ё ки ягон чия ба форсӣ нависак буди тоҷикӣ медод, агар ҳасни хат безе мебуд сед мемонд. Худ правильно наистам. Ҳасни хат да ами
чи форсӣ ва арабӣ ҳусни хат хеле роли калона бозӣ мекунад. хеле агар ҳусни хат дошта бошӣ, шоиро ва чиёмон иззатовошро ҳусни хат доштан, подработкашон ҳамин буд, ягон кас ягон шумеро рои нест. Прекрасно. Савол дигар. Шумо мехостин ки аз саркас синфи 11 шавед? ҳама мехоҳам ба фикрам, барои ки давраи мактабӣ як носталгияи хубе дора ки сабабаш вае ки чтоб иззатовошро ки туро пережит кардӣ ва медонӣ ки ягон опасност дигар жиддатат надора ва барои мехоҳӣ бо обратно брать ҷои безопасни анҷоинҷа. А будущий барои чӣ ҳама метарсам, барои ки неопределённое. Ту намедонӣ чӣ гап мешава ва дурун автоматически генетически уровенда ту метарсӣ ки что тебя ждёт. А ностальгия плюси яъне як ощущение ки хуб айрӯи ман ки безопасни ҷое. Ту медонӣ ки баъд 11 траи хеле чим жиддат дора, ягон чиш опасни нест. Вот из-за этого любой кас мехоҳад айрӯи психология бигирем, инаи маъно дора ки безопасни ҷое. Режим безопасности намедонӣ тамом. Супер. Тамом, ма саволом тамом шид. Раҳмат барои иштирок. Ма кам савол метавонам. Гуфтӣ ки нервес экономная барномаи ман. Чамир чӣ? Хай, раҳмат ки иштирок кардӣ. Да ҳама саволи шумо дуруст ҷавоб додед. Это подарок вам. Хайрат да бачакои да шамшот. Крем для рук. Это не крем для рук, это гель для душа. Вы даже Маслом ту хеле фикриш кардӣ? Нет, это гель для душа. Душам приятная очень. Фтигапо. Янгадам бари меша, шагид бачако. Фаберлик ягу. Ира кор мекарда Фаберлик. Раҳмати калон ма хиёл мекунам ту ҳамаи гостиёта падаркана мекунам, из-за того, что имрӯз 27 февралай. Мекунам. Хай барномата таъриф наметавонам карда? Ну это начальное. Ну барои каналта Барои подписчик канал. ҷамъ кардан, соатҳои монетизация гиром кардан барномаи хубай, лек уровни интеллектуалида совет метавонам. Нет, это Тебе это знаешь. не идёт. Я знаю, это просто начало. В общем, Алберт Эйнштейн як гап гуфтаге, биёмро ма бихонуму баъд барномаро дар мид тавон кунем. Гуфтаге ки мо ҳамамон гением, не ки определёни соҳаҳои худ монда. Агар моҳира бигем тори дарахт биро, вай то охири умрша вай хича дурак ҳисоб мекунад дига, барои ки тори дарахт буромада натонист. Не, бедем барномаи моҳӣ дар ма дуруни оби худаш дурае. Ана ту дар дуруни ту тори дарахт буромадӣ. Фромадан шак бугу. Не, ты попитаться кай бромади ва ай берун медони чи хели то. Из-за этого Да, мехол мекунем да дарахти берёза я севай. Ма в общем дига чи мехостам гуфтам, вот барои анами интеллектуальный тема, барои ту нест. Это не интеллектуальное, знаете меня что? Чи буд дози? Саволои мактаби, ман медонам ки интеллект. Знаешь, чи ба ман як кардам? Барои ки бисёр одамо, ман ростига ман худ мешнавидам ки мегуфтанд, ина мекиё, ина тупоян, ҳофизо тупоян, реперо тупоян, намедонанд. Лекин бисёр одаморо ки ман дар барномаам файрод кардам, ман реально сама была удивлена ки мактаба хеле шид ҳама буд кардагиян, но они помнят. Ман лично ман дурӯғ намегӯям, ман роз ягон савол битан ай дарсо ки ман мактаба буд кардагим, ман мумкин дар хотирам назанам. Лекин ман барои барнома тайёрӣ медидам, барои ки мехостам фаҳмидам ки кани шумо, кани мухлисои шумо маро пурсидан, илтимос карданд ки акай доди худоро файрод ки ман ба ҳамин хотир файрод кардам. Раҳмати калон барои ки мара гуфтем масоиби герӯзиятуша шидам ва просто хоҳиш мекунам совет битен ва бигем ки что ей легко удаётся, а и чиз ҳозир худи гуфтаσα ки ман намедонам, лекин ман пешаки тайёрӣ мебинам. Ту бояд коре кунӣ ки ту дар ҳамон кор ту проф бошӣ ва инам хеле гостиёра ку шах и мат кунӣ инам хит кардӣ. Инам хеле ту дар кадом соҳа профи. Как шайтон штаге будам. Не, я шутим. Вам интеллектуален был. То я ответила. Она актрисаги да биор, она пачахка. Не, это... Ролл, гуйнам ролла бузга. Не знаешь что? Это начало просто для того, чтобы собрать своих подписчиков. А дальше навигарю ҳамашай пешон. Хай ба ин бит охири барномаи Лола ва и барнома маҳкам мешавад, чунки мо совет метем ки як барнома дигар бишояд номаш актриса номша куна ва файрод мекунад дар барномаш и чӣ ролеро бозӣ мекунад ва ё сценария кунанд берун бироянд ҳамун роллоро кунанд ку дигаро боваршон мекунанд ё не. Якин меҳмонаш фирӯз мешавад, дикаса берун мебироянд. Мисол ҷангат чӣ мекунӣ ки ту хеле ку халқ шуморо чӣ хеле реагировать мекунад ва баъд кадоми мея хавос мекунад ку бояд пурсиш ки ки зур бозӣ кард. Агар ки бозӣ кунад ранг ида я балрав. Багар ту зур бозӣ карди, ана это
чисто барои тай ва совет метам ва боварӣ дорам ки ана иҷоя ту дар дурни ҳамун риба чае ку дар дурни ови хидӣ ва дар уҷа любой хел плават мекунӣ тор дарахт набурам Машхад.